Whātalofa atu Samoa le atunu pele. Talofa lava. Amen. Whātalofa atu I ona maulunga se o I ona maunga iti. Whātalofa atu foi lawa tala lei I sunga kaunga Whātalofa atu I lawa tala lei ona tūlanga whalupe. I so se whata whaitaulanga, so se lano, so se ngangana. Ole auaunanga le nei ale Soatau Mo Keriso mai le lamua I Wellington nei New Zealand. Malore soifua, malore langi mama, bi ia le atua. Ele whangaloina le auaunanga ale Global Kingdom TV channel. Ilana auaunanga ole le nei afiafi le sa, praise the Lord bi ia le di. Ale ngasa fo ilea le whangaloina. Le suai le sunga le whaatonu. Ya Reverend Mikaele malfantua ia Sarah ia malinufo alo. Ai mai se o le auaunanga ale RCTV Samoa I le su o le whaatonu. Ai mai se foi o le au whainganuenga mamanu. I ia le li whatalo whaatu foi. I paanga uma lava nei auaunanga o o mawhai o na mafuta mai I nei awhiaki. Ele ngata foi lea whaafitai whaatalo whaatu foi. I paanga uma e mai se foi o wo mai masani whaafitai lau tatalo ia e whaafitai foi. I lo awai mai malo mafuta mai nei awhiaki. Ia liu watu I leitu whaatalo whaatu I lau sunga missionary lise. Ia ele ngata foi leo whantua ia tusi mafiti. Ia le atua tato mafuta nei awhiaki. Ia le bi inga ai whafo I le atua. Ia tui na tuloa I missionary ia mo tato amtanga o tato aunanga nei awhiaki. Tai lava. Avtai suile ma whaatalo whane whiawhi o matu whaatalo whana. Aole amataina le matu mata upu I o le atui nātu le usu I atusi. Amataina le nei tala noanga le tatalo. Tato e fuma tatalo. Matu tama pa ia ele o lo ofio le lani. Mita heta whaia e la wau matu noanga nei whiawhi tama. Pau matu languna ina lo mafuta mai le li e ala I amataina o matu ni po kalani. Tama matu te whaafitai le susuani lo ngana pa ia o matu o mawhauwhau. E matu te tatalo lava matu inatu I lawa fio le li ie. E amataina o le matu pulu kalame ina ia fio mai lo ngana pa ia tama. E whaatasi ma I matu o le nei awhiawhi tama. Ia au le matu o muli mau le li ie e ala I le matu whaasoa I la upu le nei awhiawhi. Ia la muna ina I o matu tangata Samoa uma lava o le awha alolongo tama. Ma ia ina o la tau whina ngalo lo matu o tua. E li ie whaatasi mai o le matu o onanga le nei awhiawhi. Ia I uma le mania mea uma tu inatu le vi ika I lawa fio ona o lo suafa Yesu Keriso. Wala tu ai le matu te talo. Amene, amene. So pua manuia ia sumena susi le nei awhiawhi o le vi inga e mawalunga le tua ona o wa mawa foi le nei amanua. E mātou te paasoa tuai le upo le tua. Peo nei sila tuai le tato au tui nei awhiawhi. O le mata upo mātou sauni e tala noai le nei awhiawhi ma pa au tui na papia. O le tā ua o le ana puni ma le tatalo. O se mata upo e tala no so pe lau nen so. Awa mato au mai le nei awhiawhi ina ia avea ma se whawhangu. Mo e tātou e tangata kirisi anu awale tātou sabanina paaleanganga. O le tā ua le ana poni ma le tatalo. Ma tātou te papa iai I le tatono le awhiunga pa ia le atua. Biblical fasting always goes together with prayer. O le ana poni le mai tau atu ai le awhiunga pa ia le atua. E o whaatasi lava ma le tatalo. O le ana poni, o le alo eselea mai mea ai, po nisi tua ingo mea ai, mo se taimi mo le wha moe moe, e wha ala talata atu I le atua. O le sa elia foi o le finangalo o le atua.
A whai ana pongi le tangata au noa ma le tatalo. E le ole ana pongi na o loo tā ua te tonu te spaia. Awa e o loo tā ua le te spaia e silia ma le fitu se pulu mincheni na ole ana pongi I te tonu le apinga paia le atua. O loo ia le ana pongi whai tele, corporate. O loo ia le ana pongi e whai le tangata whaalilo lilo, private. Au I tua inga ana pongi mai e lua. E le tā ua I le tangata kirisiano. E ele ana pongi e whai e le tangata e le o se tangata kirisiano. E pe o le tangata le e sauni atu e whai lana Soatau Mo. E ana pongi mo nai tu la ai le sauni lana Soatau Mo. O le si ana pongi o le si tangata o le ana pongi ua tu ese ia mea tau mafa po mea ai ono o loo wa ai fo ina le ina ia le soifua maloloina. They want to lose weight, feel good and have a better health. But biblical fasting that we read about in the Old Testament and New Testament always goes together with prayer. That's why the topic this evening is ole tā ua ole te talo ma le ana pongi. A whai la e ana pongi le tangata kirisiano ai le te talo. E le o se ana pongi nga e le o se ana pongi moni nga e pe ona tā ua le te spaia. Ile nei la fiafi o le amato whaaso atu. Ile ana pongi mai maua le te spaia. O tangata na ana pongi tongo te spaia. Ia maa o onga fo I tātou te mau ai. Ma o le matamata upuna le whaaso atu ai le fiafi. Ia tu sima sunema pe o le tata pesili mo mua le nei fiafi. O le ale ana pongi. What is fasting? La so manatu sunema whaari mai tatu pesili mo mua. Whaftai mo lui whafsili. O se tali atu I ai e tu sa martato whafsili mua nei fiafi mai. O le ana pongi. Ia o le tau fia lea ai o le mea ai o le merino o le mai ini na iaso umi o ni aso po foi le winga na pamtalanga o aso umi po o le ana pongi e na o le nai tula pe valu tula o se ana pongi umi ua more than a week le ana pongi na le ai le ia ai tia ni fa mai o masani ai nai tā ua tu singa pa ia le ana pongi lea le waso le po le umi fora o tu singa pa ia po tonu o le afionga le atua lo va mai po ale na foi fa pena foi lo na rufa mai e fa onge ai o tatou tino mai le ai pane ini ia ai sili ai o se fa malo sianga sili lea i o tatou o langa whalinga o le si foi o le lona lua o le ana pongi mai o le awala le tatou se sa ili ai a Ioba I mei ina ia tali mai o ia I se mana onga lo tatou tu ina atu ia te ia so ale afionga pa ia le tua I le ngainga tuai nai sa ua mai ai pa mai o le ale tu o le ana pongi pa mai o le tu la fono mai a Ioba mo lona nuu o Israel nai ta o mai le vikito sfuma leono pa i pelu sfumiva o totat o le vikito lo sfutolu lo sfumiva numero e to sfulu pa i sfuma tolu ia o le salamo e to sfuma lima pa i sfuma tolu ia ma le Isaia lima sfuma malvalu ia o le tolu fitu ma le sfulu tu sa nai ta uma mai ina le tuainga ana pongi peno tā ua I lunga e whaapua ngā tia I nai tātou o oe le le talai ngā le atua le tu mai whai nā le whenga kō o le mareko nā iwa whai upe luas kumleiwa whai mai wana o le ana pongi ma le talo e ma whai ai o ese ai mea umalapa nā le pongi ma le talo Nane winga o lea tala, mana tua fo iwha mai tu spaia. Aina mai e sui on so, e o e pamalo lo se tangata po sa mai mai e.
tau tino ina si apolo ai watu ia so Yesu ele mfaina luto ala toto mai le ia Yesu amalolo le Yesu mai ia Visili loyo la so ia Yesu ese ama tau tele mafaina na tuli le nganga ese ale mfaina ma tau fa amalolo ana te fa amalolo ini mai le li watu lo Yesu mfaiatu ona ole ana pongi malet talo e mafai ai ona tatou faia va venga sole o se topic e ese le loloto pe ata so mafau atu iai ata tutu mai pe ona iai o le talo male ana pongi doto e mai ai le o le taupu le le matai o le fitu o lona pai upe fitu ngai ta ua mai ai fe mai ia o tau le atu ona fo ina mai tala noa ile ask ask apa peritania le ask afa Samoa ia ole tato ole atu tato fatonga atu le tua tato ai oi atu le tua e ala ile ana pongi male te talo e o fatas ona paingo fiale na tali mai le tua praise the Lord ia na pe se amen te manatu lea lea fiape tu inatu tai lava praise the Lord ia le ana ia le fasoa le se nima o te lofo o le ana pongi o se tasile o vaenga e sele ta ua tele i le ulanga kirisiano le tangata ua matuama ua alo na fatua tuama na tele tununga i le atua ia praise the Lord le fo ia pe ona ta ua la fionga pa ia le atua le tu o tele o tangata o lo o tatono le tusipa ia sa lato o lo whapeono lato whaatino ina le ana pongi praise the Lord ma fua fo ila na whaia lato ana pongi una o lo iaio lato mana onga whaapatoa ole ana pongi ole tato sa ililea ile atua e ala ile tatalo watato fola lima atu ile atua watato le mafaya seme praise the Lord ua tato whape atu le atua e fesoa soani mai alofa mai liuli walo mai o fonga alofa ma etalia mai mana onga o matuluto praise the Lord ia tatalo atu male whaatawa nau ile atua sa ili atu male whaatawa nau ile atua etali mai o ia so fasting is not about starving yourself it's about developing a hunger for God amen hallelujah e mafua no tato sa ili mota ili anapongi male tatalo praise the Lord ona ua lewa nau walo loto i whaamanianga le ali nau lo loto ua fia inu wanganga i whaamanianga le ali wa enga lala whaaleanganga o le mafuanga le na e mafua i ona e anapongi e te sa ili le atua ma e tatalo atu i ate ia praise the Lord hallelujah le ngata fo ilea fasting pe ona ta fasting enters you and prepares you to receive God e whaangao ina lo tangata matapena o e mo le atua po le afio mai o le anganga pa ia i le taimi le fai ai lau sa elinga hallelujah sa moele i nei afiafi e se le tele o tatou manaonga e iai o tatou manaonga whaapitoa o manaonga te tele o manaonga whaingata o manaonga whaingofi praise the Lord hallelujah e iai fo i o tatou manaonga lilo manaonga lilo o lona winga o le it's just between you and God. E te le alu fuata o le sangata te tatu tatalo mai lo mana onga le fa mole mana onga lilo na o oe ma le atua e te avatu lo loto ile li ma lo ma fau atua e tu sai ma lo sa elinga hallelujah ai a fai tatu te faia ma le fa maoni praise the Lord o te tali tonu Samoa e le ai se ne e fanga tai le atua e tali mai o ia e tusa ma lau whaatawa nau ia te ia i le tatalo a toa male anapongi praise the Lord ia sa whaasoa le nale i le tatou amfesili mua praise the Lord hallelujah amen ma lo whaasoa matango fia ia manatu ia pia i le whaalongolongo tua o le anapongi o le alo ese mai lia mai mea tau mafa mo se taimi mo se
whaamoemoe. There's a purpose. O le ala ana pongi o le tuuina ese ai o mea ai mo se taimi. O na tātou te sāili I le atua. Paalata I le atua. Pe tātou te sāili foi. Ona o semana onga ia te I tātou. So fasting is with not having food for a certain amount of time for a purpose. Lona winga e te tau ona ia se whaamoemoe o le tangata le ana pongi ma le ana pongi e mo whaatasi lava ma le tatalo. Le lawa tatou whaalolongo I le ana pongi o le ale ana pongi. Ai po le alo na whaatinoina. Like pe whapewhea le whaatinoina o le ana pongi. Hallelujah, praise the Lord. Yes, yo tali mo watu el kasi alise. Ole fatino ino le ana pongi. Tusa ole e tango e matua fatinga ina oe. Ya. Ya e pefi ona ta u fatinga ina oe e tele ai tele inu. E tele ta mafa se me ai tele ta mafa se provide. Yeah, praise the Lord. Ai o le taimile o le o la falaina pe ona ta u na ta tomatua le upule falaina yeah. O le fatino ina la o le ana pongi. Praise the Lord. E yai me le tatau no tatou fatino ina yeah. O le vaenga mua e tatau ona off fasol ator TV. Yeah, praise the Lord. Ele se masu. E tatau ona tapele TV. E tatau ona tapele le tio. Le ngata fo ilea. Ia olau telefoni. E swipe tu lunga swipe Facebook. Yeah. Praise the Lord. Hallelujah. O le wingo lau tala. E mana tu le remember we are seeking God's blessings. Ele tatau la ona lave me nei o tatou mafau. O tatou sa ili atu le tu. Why once I attack my ai o tam a falonga tu le tio wa se tala o sa wai wati nga ia e ita. E mana tu ola te ana pongi. So that's why ele tatau ona ola me na sacrifice tatau ona fa tau uma nisi tulanga fa pena tasi ale aso ete fa avanoa ina le na aso ete sa ili ai fa le nganga ile li sa ili fa pefia mua fa tau le upo le atua. Hallelujah, praise the Lord. Mama natu iai po le ase me lo tala noa mai ai oia ya te oe e tusa malau sa elinga lona lua tatalo. Hallelujah, tatalo time you afai wai e tanga te ese o le tanga te ana pongi half a day pe e mese ona i tatou mātua ma tangata o lo linta ma falfala e ana pongi le half a day or a whole day so afa pela o e o ngā lava lai le tangata lai no fo le fale tangata lai no fo fale lai ma nei ia o le taimile nana o ore amale atua I lo mafofau ia it's tatalo I taimi uma a whapela te tatalo mai lono tau se fururua am whaamutala wana pongi o lai whawhetai o lai sao lau sa ilinga I le ali e au noa male kio lau telefoni. Praise the Lord, hallelujah. O oe fo ila le te sa ili ana pongi for one day a le te whainga luenga. Don't worry. Te loa. So for fair lava se vai panoa le falfenga luenga te fia lua iai. Lete o la tu ulu ma fau I le atua. O la te mana tu natu fale nganga I le ali. Praise the Lord. E te tau le alu fa pe o se o atua le pafro. Se o te talo atua I le atua wa misi ala la talo nei ata atua le ai. Everywhere. So se mea for anywhere, everywhere. E te alu te tono lo falfenga luenga. E te memu, hallelujah. E te tau tala I le alofa o le atua. E te tau tala I le matau tio o le atua. Ea. So e aua nei whaalawe lavea ngō fielo ma fōfau se mea. Ai o lau sa e linga le nā o lai te tu watu atua I le atua lo loto. Ai male sivaenga. Whaatanga le nganga pa I o le ali. Praise the Lord. I le taimi le nā te saha ili ai. Whaatanga lo nā nganga se inga lue mai ia te oe. Se tala noa mai ia te oe. Praise the Lord. Ise atono e nā la tali mai le ali ilo mana onga ea. E ala ino na feta lai mai. E ai te whaalongolongo atu ilo na si ufufonga. Praise the Lord. Hallelujah. A whaatino ina fo ila tatu ana pongi Samoa. Whaatino ma le loto maulalo. Hallelujah. Praise the Lord. Tato wo ma le loto maulalo. Luma o le atua. Le whaatino ino le tato ana pongi.
Haleluia, e mawhai ona e ana pongi to atasi na o oe lava ea pe ona ta ua. E mawhai ana e ana pongi to atele, wha ata ita ingo le kalesia. E iai aso le vai aso e wha, you know, e wha atonu mai ai, ia la ana pongi uma le kalesia, ona iai le mana ongo le kalesia le tu atu le li. Praise the Lord. Ia, o e peifo ila ona ta ua te tonu la fionga pa ia le atua. O le to atele o tangata o lo o lato wha atino ina le ana pongi. Haleluia, ma ese foi lo lato whaatino ino le ana pongi. Ia e iai foi ma mafua anga ese. O mafua ai o no lato whaatino ino le ana pongi. Haleluia. O nisi o le fase fulu aso. O nisi e luas fulu tasi aso. O nisi e tolu aso. O nisi foi tangata e tasi le aso. Na o le vai, na o le mea ai, na o fruits, ma vegetables. Ia pe na o pe 1 meal a day. E fa ese a whaatino ino ana pongi tangata. O lo ta ua tuspa ia. O mai ai lale ana pongia a Neemia. Ea. Praise the Lord. Sa whaatino ina lava e Neemia lana ana pongi na o ia lava. Na whaalongo lo Neemia i le tala i le malaya wo o ia saita ma le solo ia o pa Yerusalema. Praise the Lord. Fai mai na pau wale vaenga mua na apa ia Neemia. Ole ana pongi ma le tatalo. Hallelujah. Ele fa apea na maua loe ana e Neemia tala alo loe le tupu. Praise the Lord. Se amaya se fatangana ya te au se yo walua ya tue fausia pa Yerusalema le ai. Praise the Lord. Na tuu mua le atua po le a sona fina ngalo. O le a fo i se mea e tatau o na whaia e Neemia. Praise the Lord. Hallelujah. Ele o ta ua le tuspa ia le umi na ana pongi e Neemia. Hallelujah. O lo iai le whaitaunga se lau lua skulu aso. Na ana pongi o ia o le yo o atu i lumo le tupu. Praise the Lord. O te lo o Samoa e sele mata o tia o le mea na tupu i le o atu Neemia i lumo le tupu. Hallelujah. E le fa apea na latu Neemia tama loa ma fa apea atu le tupu e iaisi mata upu le o te fia tala noa atu ai la wafionga le tupu. E le i fai atu se tala Neemia. Hallelujah. Ai fa te ia Neemia i le fai atu le tupu ia te ia. E iai ea se mea wa tupu Neemia. Wa e fa anua noa e tele mai. Hallelujah. Praise the Lord. E fai mai le tali Neemia. O le fa anua noa i sea. Ona o ai wa fa tafu na ina o le mea o lo iai tu unga mau o tama. Samoa, praise the Lord. O le tau tala atu Neemia le tupu wa leva ona momoli le nganga pa ia le fe au tupu. Praise the Lord. Hallelujah. Paua le vahenga na mana o mia Neemia. O ni tusi. Lua ni tusi. E ave e tusi le tupu ma avatu ai e pule i talatu le vai tafi. Ina ia lato momoli Neemia i saita. Praise the Lord. Ato ai ma se tusi e ave ile. Ia asafo le leo le vao. Ina ia au maini la au. Se i fai ai la au fa alava o le fale ma le pao le ai wa fa atafu na ina. Na te le imana o mia fo ina tamata lato te o. Amen. Hallelujah. Ai te iloa. Oka se mata o tia o le atua. Na ta pena e le atua le au oe au. Oe ave au atua ma au e ti e sol fanua. La to te malanga fa atasi ma Neemia. La to te faia le ngā luenga. Praise the Lord. Le ngata fo ilea. E fa pe nga fo ia e seta. Le masio fo e seta. Ea. Praise the Lord. Ole ana pongi le sa faia e seta. Ole ana pongi tu o fa atasi. Ea. Praise the Lord. Na mawalo fo e seta le tala. Ole afa siotia uma saita. Ona talo fo ile e seta le ana pongi. Hallelujah. Ona ole e tusama le mana ongo mo e te kai. O fai atu ia mo e te kai, ia o tō ana papongi ta watu ia sayu ta uma, ia tātou ana papongi fa atasi, o fo ima la unga luteni. Ma tōte ana papongi fa atasi. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Ia tātou ana papongi fa atasi, ia tuu ina atu, ile atua, praise the Lord. E tusa male mana onga o mo e te kai. Hallelujah. Awai le se mea whaingo fiele, masiofo, praise the Lord, le alu watu ilumo le tupu. Ma whaatonga atu i le tupu ona olona nu o saita. Sa whaatino ina lale ana ponga e seta ma more te kai male nu umo saita. E tolu aso. Praise the Lord, mai e le ai le feinu i le ao male po. Tolu, praise the Lord. Nā lo ta ua le tusi e seta, lo na mata upe wha. Whai upe sikulu male 5, se ia o whai upe sikulu male 7. Alleluia. Sila sa moa i le mata utia o le mana o le ana ponga i matatayo. Glory be to God. O le ale tali sa maua e seta, ua le whaataunuina,
fau leanga ha manu. Amen. Hallelujah. Na toe tau ale li ilo ha manu le la auna ia fafau Praise the Lord. Hallelujah. Mata utia le atua. Ese le mata ngofie. O se faa moe. Hallelujah. Ai mua tu ile atua ile anapongi maltalo. E matua mauti noa lava. E faa manuia le ali e tusa mamana onga. Glory be to God. Io sa fa soalea. Hallelujah. Praise the Lord. Ila tato fesili lona lua. Praise God. Amen. Hallelujah. Iele di manatu. O te fia mai ele matai ona e ono fai pues fulu ono sulfitu sulban. Fati noina mai o to pe ana pongi pe o to ana pongi awa ne imata fano noa o to te mata fano noa bei o bei o tangata tala pepelo mai au mai wala to fa leanga ina o la to mata ina ia iloa e tangata tusa wala to faia ai fa iloa to i tangata tau ato la to la ana pongi ia ale fe mai tus faia awa to te tato te whapena ai fe mai e moni o te faia tu ia te oto mai o maua i la to lo la to tau a o oe te fe mai le fai pasu mafitu a o oe pe a e ana pongi ia ulu mulu o mata. Kusai teu lelei. Teu falei, seru falei, lo ulu falei. Yo mata fai au make-up. Wa unga look after nga. I awa elei loa ai wa ngai fe mai. Ina ia lei loa e tangata. Wa e an pongi wa lisi ana pongi o tato masan ya. Falongo wa next door le ka wakula wan pongi le fai le aso. Ai fe mai le, mai ina ia le loe tangata o ai lai sila ia fe mai. Na o lo tama, oi le mea lilo. O lo tama foi, lo sila ile mea lilo. Na te whaali atu, na te watu si tau i atu oi. So ole tasi nā vaenga o tatu i tua, ole ana pongi, pe foi ona ta ua e sesta e moni mpa maoni. Ole te amaia le ana pongi a tanielu. Mai le ana pongi a tanielu le to. Na oia fo ilana ia mafutanga i le tua. Ala le ana pongi na fe mai e luas futasi aso. Sa ana pongi a tanielu. Ia sa le ai se me le na ai oia o ano manu le ai. Wo fo ile waina tanielu le ma se waina na inuina. Sa faongi. Sa vai sa tuina tu ile tua lona manaonga I ala ile na pongi fa tai sa tali fo ile tua ma fa iloa mai ile na pongi to ese ape fu na tawatu ole ana pongi ia tusa o tato manaonga e tu le ai lava se me te tonu le ai se me fe tai le tua be ata tu atu tato loto ato ile tua ile ana pongi matalo ia no o mai ngai le vai ngai lu o le as be ole le anga sa e mo po le e ia ole a foi ngai ole tato vole atu kispe sa mo ole ia tato wo mai foi lai I sa ilinga le ole sa ili ole es for sick ia ole sick o ngai ala na sa ili se mea ona wale iloa I se mea wale iloa ka pena poi la ile tu fa le nganga ile ana pongi le foi tatou sa ili le tua ona o tatou mana onga wai le ai e mo e tali mai e tatou wo ma tatou ma ainga ai le tua ia sos taimi tatou te vala awa tua ia te ia e ala I te talo sa ilia te ia le ana pongi e tali mai ale tua mala whaatu tua yo mani whaatu tua malo te tonu I le tua e whaia le tua o se mana onga la boa o se mana onga la ititi o le ala bato I ngā mana onga na te
se talo ai le atua na o le vape ina foi na taua le va o ma le atua na o lava lo sila pa mai le e fa ali mai ale atua ia te tato pe tato watu ma le pa mauni ia ale le talo sa ili le atua e ale lanpongi ia ala foi le talo ele pine ona tali mai le atua pe tato atu ia i le loto atua ma le anganga atua ma le malusi atua ia sila faso atu le ni matango pe ia manatu o le woman nino mai an hefia ese le fatino ina o ana pongi e pe ona sa o isi ana pongi o ana pongi ese ta e tolu ia tolu aso o le ana pongi e le taua mai ale umina ana pongi ia le o le tu ese nai o nisi o mea tau mafa e le fa pe na tu ese na uma ia mea tau mafa uma le sa ilinga a tanielu na o ai mana tu fo ila le mafa fawai ile no fo o tanielu he was living in the king's palace tato te loa uma o le tangata o le tupu po o se tangata taua te le e tele e tumu la lau ai yaso uma e mea lelei o mea tau mapa mana so ai no fo la se lau e tumu i mea ma i mea tau mapa mana na ia male waina ese e whainga tā o na whapea e te tango atu le vegetable ma le fruits a te le tango atu i mea lelea e me se le te tilo atu le steak o fasipofia ai wha mai wa fili ia tani elu lona loto na te le pa i atu e peo le upule na tā ua mua musu nima matusi o le whaati ngā ina o lo tangata giving up something, it's a sacrifice. So what does fasting look like? Fasting manai fo ila le maule na au mai su ne mai le fia ya awa ne tata mata fa no awa se awa nei loa tanga sale fa ila tata ana bongi look alive look awake look bright tata oli ona na pa ai tata ana bongi loa e moli la vole amatanga ana bongi pe tata au lango nai se le ba ai olo your second day or your third day le vai aso olo ana pongi ole oli wa puna mai so o ana pongi ma faina ana pongi yaso e tasi tolu aso ole ana pongi Yesu fa mai e fase pulu aso he didn't eat anything he didn't no ole vai e fase pulu fo yaso na ana pongi ia mose ai le ita ua mai pe whaafifia na ana pongi sa mua o le mea taua. Po le ale umi o lau ana pongi mua e te taua ana e saili le atua. Lona lua, a wane i whaahali tangata e te ana pongi. Ia a whai fo e o lai e whesiri mai se si a te oepo e ana pongi. You can tell the truth. A ole points le na au mai ai. Ia aua fo i e look foi na le wa sere ina ia fesilia tu se sia tu e pole a me wa e fa pena ia na fa lo te ana pongi o lai fa sa mai e just but ia just singa mai tai o le twaina ana pongi fa pena no inga how do we fast? We seek God with all of our hearts. Hunger and thirst for God's righteousness. Amen. That's all my yele tatu pesili muli. O le ale taua po o ani wha manuyanga tatu te maua mai ili ana pongi. Ele tatu te ana pongi ele se wha moe moe. Ele wha moe moe o le tatu ana pongi. O te lofo e iai le taua e iai wha manuyanga e maua le tangata kirisiano e ana pongi. Ia li ia mana ia fisili o so fa tu la tali o fa manu yanga la tato te maua pe tato fia e faile ana pongi e praise the Lord e o le memo mua e te langona hina lo malo si fa le nganga. Hallelujah, praise the Lord. And your faith will increase and become stronger when you fast. Amen. E fa tuputele ina e increase e fa lautele fa tuputele lo malosi. E te fia e te sa ili ana poni, praise the Lord. O le fa manianga lo na lua. E te langona ele fa ungo le mana le nganga pa ia. Praise the Lord. So se va enga lava e fa unga ina ilo soifua ile ngaluenga le atu po le fola la natala le.
Praise the Lord. E te langona ina le whaunga ma le mamalo le nganga pa ia. O le atua ilunga ia te oe. Hallelujah. Ona o lea sa ili atu. E a whai o lena e sa ili atu. A whai o lena e sa ili atu. I me alofa le nganga pa ia. So, yeah. Ole na e te maua le mano le nganga pa ia malanda baptisonga e mesi o le whaunga ia te oe. O le vaenga lona tolo e te iloa i whaalinga mai le atua. Praise the Lord. O se mea mana ia fo le na vaenga o whaalinga mai le atua e ta i lau sa valinga mo le ali. Ma e te maua i fo le mala malama le lei. Ma e mala malama le lei ai lona fina ngalo. Praise the Lord. Amen. O le si vaenga you know, ele mawai o ni whaasosonga le se ba. Amen. Ele mawai fo tato ni whaasosonga ki Apollo. Oh, praise the Lord. E fiu asa kanye lulu ta ua. Praise the Lord. Pe afa pe o lawa matua maua awa e fa maoni i lau sa ilinga ma ua ato atoa mea uma i lau sa ilinga. Praise the Lord. E fiu sa kanye sa mo e lulu ta ua. Hallelujah. E le mawhai na malue lo ta whaatuatuanga, ma lo tata le tonunga i lo tata watua. Hallelujah. Praise the Lord. O le isi vaenga ta ua hali se masu ea. A whai fo ila lewa tata o maua manuia whaaleanganga pe ona o whaamatalatu. Praise the Lord. E ala ila tata o sa elinga. E te tau fo ila na malolo tata o tino ea. Praise the Lord. Amen. Healthy body, lose weight, will make us strong. You know why? It's a tawana paleni vaenga, paleni latino, maleanganga, ato maleanganga. Praise the Lord. Awa atele a fape o malosita ueleanganga e oti latino oka. Praise the Lord. O tatali tonu ole ale mawal fia ta wenga lue ai moleli. Na ma fola ole ale malo se lo wanga ai fleanga o me fai paruenga. Praise the Lord. E tatali tonu la lo na walo lo te fia le fai nga luenga. Ai wale ma fai ona esa wa fa le tonu lo health. Praise the Lord. Hallelujah. Ai tatao ona malosi le tino malosi maleanganga e te lola e te le langona so vai pe a o fa tasi vaenga na lua malosi le tino malosi le nganga e te le langona so vai e fa atino o nanga uma moleli. Praise the Lord. Io sa tali tu le nali se mo fisi praise the Lord. E te le na wa fa manianga no e tangata e mafuta ile tua te talo ye mafuta fo ile ana pongia. Le matayo na yo no le me se manatu fa pues malvano. Wa fa manuanga umanei e alan tato faia nei ngalu e uma. Ona wa tato ilo e ile tau e ile tau na te mai. O lo tama foi o lo sila ile mea lilo. Na te au mai whaani ani se tau i ate oi. So tato o nanga ma tato ngā ruenga i e whai. E le whapea na ona whai. Ai alan tato whai e nona tato te mana umia le tau i mele atua. So te mana umia lo nā nganga whai. Whapea na ona soso ani mai i ate tato. E ala i o tato mana o ngā tato ma papau koila. Pei o le anapongi le na whai e tangi. Nai whai mai, le ale le tau ina mauwha mai, nai lo ai e tanielu o le whaalinga. Nai lo e tanielu mai le atua, e ale le whaalinga mai o mea o le atutupu wanguli. Tase nā tā ua poi o le anapongi tato mana tato talo i le atua, ma tato anapongi ati, e au mai o le alawa mana onga o le ataita. O tono lo ainga po le alava. O le masal salo o tato nuto. E masal salo lo mai maua te mi whai ele ana pungu. Ai tato tono amar whaato tua i le atua. O ia lava na te au mai whamai. Na te au mai whaari ali te tau i a te oi maa. E le ngata fo i lea. O le taimi lea na mention mai fo i hawi lana e missionary. Le aso i aso e fast pulu i ana. Ana pongi ai Yesu no titi lo ale ma fau pape ole tau ile nga mai fe mai wana uma lo aso e fasu fu ia se so lo malea
ma le fa'aosoasoina o Iesu e le tiapolo. Ai va'aila iai me o le winga lau tala ua unofo mo titi papia. Va'aila iai me o le tāua o le ana pongi. Ua e le loe la tātou le tai le tu e sau ai le lio le lalani. E sau ai e taumawhai o le ase me le le o le asa na sa tāua o tanga o whai ma futa i le tu e le ana pongi. Ai e te me uma ana pongi. Ia tātou pi a wea lapa ia umaro le aso tātou pi a wea wata teilo e oso mai se le whanau o le alawa e sau lava ni te apole me whai tama whai e ste ako umale mea le na e mafuta i le atua pila whapia whakatai tuina mai e su na whatita inga sa manu manu ai le mawhai le mawhai e te apolo na ia whato i aloina pe whaaseina i tāua. Pe a whai tātou tu maua i le tua matatu tātou. Wana o le tua lava o le tātou fisosoani. Awa mai o ana manu malo na whaasosoina mea umalawa. Whaafetai e i le tua. Na whaile anga i tua. Pe o le talo mana pongi me pena. Na o mai e leo whaomanga o le upuale o le aski leo te. Le ask, when they seek, when they knock. So what do we have to do? Just keep on knocking. Wai le mawhai ona whaafofonga mai le tua pia whai ngā au seo ka mai kwe pēta si mai aso na titalo o le ai aso titalo mai aso ato au le tele o tatu tu I ala I le titalo e ala fo ina tatu tu I le tua ona e ai le mana onga o le ale mana onga tātou te mana au I le atua e so soani mai o isi foi te mi tale a o nginga kele lo ita isi te mi no te talo ale le tua e so soani me foi lele I whate te lingete lo ita e ngata I tamale ainga ia whanahu ia le foi te mi e no whata te no whakea ape o safo ki a pono le wharuela ke ia wo kaika e wala fitau I mai ai vini me mesatia sisi foi isa mua le maliu le ko inga me wa umala te mafutanga me ai tate e ota le nei foi te itala tala le sona le ale me o whamanuia mai ele I have to be aware ai o le tātou tui atu lea I ala I tātou te talo le ale mea te mana o mia o le tino o le anganga so se mea tono le whanau a whaifui wa le aise alofa I tono le ainga walu ese ia te aulo o mua I alofa me whapena o te anga pongi ia e le na o ni mea te tele o tutu au nei mea la iti whapena tātou te iloa I le mamalu ale whaamaoni o le tua la tātou sailinga lo tātou whae ala I lan pongi ma le talo pe ona tātou iai so le ale me mua whai tātou ask keep on asking o le atu I le tua lua seek sa ili atu I te ia le ale me o se me o le iloa le ngata I tātou o langa whale nganga ia le ngata po I leo o nei tātou whanau I o mea so se tasia o se te no fua tamanu tua lea talo whamani atu I ai I te tonu a tātou pe o le nganga na o le awa nganga nei a pia na ia tātou sa ili tātou tui pia so at the end of the day, all we have to do is asking. Just ask. Amen. Keep on asking, keep on seeking, and keep on knocking. And you will know that talitonu wai ilianga leyo netu. Tatu tu pe wai le tu moyo ia. Lei foi stemi e fai ele no pongi. Amen. Ai pape statu tu aliman talo. Levan talo le tali mai ale tua. Ele pune tātou taimi. Ele taimi ai le tua. Le tua I ele taimi e mai e sawa ele tua. E tusa malona fina ngalo ilon taimi te taui. Ma le taimi wa ia fina ngalo ai.
ua tala whea ngai lia mai tātou. Ai o te sosoane atu kia. Amen. Malusu ni ma malus ia tu simu manat ni pia matango fie ole ana pongi e tau ni le tua ole ana pongi satu simu wai le malus ana alianga e le tali le tua te ni satu ana pongi ya ono na satu te a mati na tau pongi pia ele ana pongi lo ta ola ana pongi e sira mana ia tai fai tau le tu sima e sira e va fa mai ole ma ana na ana pongi ia ono ole malanga o lo saungi tuai ia e sira mai fa mai o lato ma lato whanau. We need to begin the journey with your children po fela ato malangai ole amatanga po ele tau sana ana pongi oi malo ile tato te loa na tau nuu lava le malanga e sira ma le whanau nga e sira e te tonu po i ole tusi ngaluenga fa mai ia le pessoal faz a wina ngaluenga siutolo vai pu mo o le tolu fa mai sai le kale si ana tioka ni si perfecta ma wa o pana kama simeona o ngoi ani ke malu kiol ko rene o mana ena sa tau si fa tasi o ia ma he rota le tupu ato masaulo o lato o ona ile li ima ana popongi ona fetsa lai mai le o le nganga pa ia te tofi ia mo au pana pa masaulo le ngaluenga o vala awina ai ila ua ona ana popongi leo ila tau matatalo ma fae e o la tau lima ya te ila ua ona tuina tuai leo ila ua e o o le si fo ina o ngā le ana pongi ma le tatalo o le awina atu o tangata e o e whaile ngaluenga le tu you know, o tātou fo ia o lo whaia le ngaluenga o le whaasoa ina o le upo le atua e tatau fo e ona mātou ana pongi e tatau fo e ona mātou tatalo sa mo le whaasoa na ne pia keisa wha popo tusi e le i wha imina ta porkala ia se tupi atu le whaamalosi sa mo o le whaamalosina le pukalami a tātou sa ili le ana pōni whaatasi mana te talo. Wai mana onga ese e tali mai le atua e a e whaatua mai tali tonu. Ai a whai foi. A whai foi o le asa tali o le au mai le atua i ate oi e tusa malau sa e linga. Praise the Lord pe whaamalia ina ilo loto pe te fia ai pe te whaanoa ai. Awe te toa tā mai. Awe te ti ngā. A ia tātou mali lie whaatasi. O le tali le nā o le tātou ana poni. O le tali le nā e tusa malau sa e linga o tali mai le tu o te mana tua ana poni tā vita. Praise the Lord. Sa talo tā vita ma ana poni le atua. Ina ia toi whaafo i le mahalosi no nā tali. Praise the Lord. Whai mai o ta oto le ta mahalo i le ele. I le awa le bō. Wa ata talo ma sa ili le atua. So e mai le mahalosi no nā tali. Be ta ile tali na mai le atua. Praise the Lord. Na oti le tama. O le tala mana malama sa mua na ta o le lua te tusi le lua Samuel no ta pe suma lua tango e fai tau ia ona e malama le tala le na ya ta vita malana ana pon ai se ana le tali mai le tu le ana pon ta vita ona le fina ngalo le tu ile awala le na mau le tama praise the Lord ia ole pe o se te fa popo tu le na I no le tato mata o ia tato fia pea sa ili pea o le ala le tali mai le ali o le tali le na lo ana pongi wa mai le tua ia fa mani le tua sa mo le tata por kalame praise the Lord hallelujah amen we le tua ask and you will receive knock and the door will be open and seek and you will find amen just want to share one last testimony ile ana pongi le na fa lo so no mai su ni ma pa mai e mau ai whaalinga so e se tasi o tai te tono le mato oko community le mato youth o le mato Aotearoa na a matala na ana pongi aso mua o se tema i le whaiunga o le vai aso mua na ia mau ai se whaalinga po se misi mai le tua e ei polo kalame wa umana whaataatia a le Aotearoa a le mato Aotearoa o mato wa ai atu i se sau muna e te tau kona pai i le masina nei o le miti po se whaalinga na mau e se tasi o mata tai i le whaiunga le vai aso mua na pongi ai o le whaiunga le vai aso ai mau ai le miti po le whaalinga le the outcome of that was le nei vai aso mo lua mata fono te talo mo whai lua o le Zoom po lua online ono o se
revelation po se faalinga na maua mai ile miti ole amasaina ole anapongi. So there's a testimony just this weekend. Yeah, ole vera vai loa matua isui le matupur kalame ato ona ile ole finangalo ole tua so ua sila mai le tua o yeni polo kalame o faatati ele au salvo e lo ole finangalo na ole tua ole tai le e anapongi masaili le tetalo na au mai ele tua le faalinga yo ole la le toi fai ele polo ba toi meet ile matu au salvo ole la matu fai ele finangalo ole tua la le finangalo ole tua ole sa ile tatalo male anapongi le fa malo sia le anapongi I matu au salvo anapongi ia le fo la fa malo sia o ai lava au salvo o avaloa o le la fai ele fo le tatalo ole tato e kalesia le yapi ile aspara ile ole ho mai tatao ona lango. So there's a testimony when we fast and pray. God brings revelations through visions and dreams. And Osamo ole matu talitoni namo we believe that God will speak to the nation of Samoa, to the youth of Samoa, to the parents of Samoa, that there will be visions and dreams. Mole finangalo ole tua. Samoa apa yo yese manatu wasasi se upu wasasi la faalongo le nei api e pa mate pa to ese atu e pa mangalo I mato au na. So before we finish this program, mato te tui na tu la male avanua I atu oi. A whai wa e whaalongolongo mai le nei api e te le a vea Yesu e te lia mo a li mo whaona e tu ina tu la avanua le mo oe. Praise the Lord. Yeah, hallelujah. Ole a faile te talo le whaotanga pe a faile te finangalo ia. Praise the Lord. Ole ne te talo o lau tinonga le atua ole a tatala atu lo luto. Ina ia fio ma ia ile ali I te tono ia te oe. Ea lea I o ia ma ima whaola I lo soifua ai whata ita I meila I upo tatalo la a o whaia le nea fiafi. Praise the Lord. Whawhetai Yesu. Wa owilo nei. Wa owilo nei. Wa ulava le tangata sala. Wa ulava le tangata sala. Ma o mauti no foi. Ma o mauti no foi. Mana o lava Yesu. Mana o lava Yesu. Ite mafai na whaamangalo ia o sala. Ite mafai na whaamangalo ia o sala. Ma o le taimine te ma. Ma o le taimine te ma. O te tatala ina tuailo nei loto. O te tatala ina tuailo nei loto. Ina ia e a fio ma iai. Ina ia e a fio ma iai. Ma fio tu ma wai. Ma fio tu ma wai. Ma ia e whaia lo nei o langa. Ma ia e whaia lo nei o langa. O se o langa e manu malo mo o Yesu. O se o langa e manu malo mo o Yesu. Whaftai tele lava tama. Whaftai tele lava tama. Ko e talia o ma avea o se tasi o lo malo. Ko e talia o ma avea o se tasi o lo malo. Mona o lo swafa o te talo atu ai. Mona o lo swafa o te talo atu ai. Amen. Praise the Lord. Ia e vaenga e whaamalusia I loso I fua whaalenganga ea pe ona ta ua le porkalame e whai taulo tuspa ia o ina lo tala noa mai ele atua ia te oe o lo whetalai mai ai oia ia te oe o le vaenga lo na lua tau anga e tatalo le e fo ena mātou tala noa tua ia te oe nei afiafi o le lua fesota inga le nama le atua e ala I le tatalo praise the Lord ia o le vaenga lo na tolu fia la ia ta le swafa Yesu awe ta ole ngole lotu langa ile isa tanga te fa ola ina se ngose lotu ta ole swafa Yesu Keriso le ali ole ola leo etalia ile pole nei hallelujah praise ia mal vaenga muli ma futa atu fa atasi male au Kerisiano pole auso ma aise kale si ola talata na ya te oe e te alo te se fa te le so su lava se falesa praise the Lord aise falesa ola talata atu yai ave fa longo ile upo le atu le na ola unga ina ile na malu Whaamalo sia ma whaatupitele nai lo fia ile ali. Ia whaamania tele ale atua ia te o Samoa la tuina atu ilo so ia lise mo le whaewino al matoko kalame ia ma se talo fo I whaamania mo utou. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Ma te tali tonu o
Whaamania ina lo nganga le nei afi ono le upu le atua. And so we're going to pray for you. And o whailena e talia Yesu e mea whaola le afi. We're going to pray for you. Ia mai se foi o tō unga lava le o mata ma le nei afi. Father, I thank you. Whaafitai I nganga o talia los I oe nei afi. Wa be oe no na li ma whaola. Ia e whaamanuia I a te ia malona aina. O a lava ni ma atianga o lo ia te ia. Sa ma o oe lava e te mawhai o na e ave ese e te whaasa o loto ia te ia le nei api. Father, we also pray for our nation of Samoa. Father, we stand on the name of Jesus that every chain will be broken. Every sickness will be healed. Oh, I said, Father, in the name of Jesus, we command that the spirit that is binding them will flee, and we declare the freedom of Jesus over them. That your word says, "Whom the Son set free is free indeed." Oh, I youth. Generation of our nation of Samoa. Le tuatama oani ni addictions le tuatama pato ilaloi nai le nei of them. We stand on the word of Jesus Christ that those shackles, those chains will be loosened, will be free. We pray for the outpouring of the Holy Spirit. We pray for revival in our homes, revival in our churches, revival in our cities, revival in our villages, revival in our nation. We thank you, Lord, that we see the goodness of God in the land of the living. We believe for a revival. We thank you, Jesus, for reviving our hearts, reviving our cities and our nations for you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Samoa tatamata upuna leia fiapi. Avai etefia awai ile revival loa a mata le lei bai tau. O aso ingatai. In times ole anapuni male tatalo. Ete mawai le faaolo la ina ole revival. Mo oe o lo a inga mele ekalesia. Io le tamata upuna leia fiapi. Faamania le tua. Ia oi lato umalava o lo ko meni mai mafuta mai le afiafi e whamania le tue lo mafuta mai online o le tau nato lo sua whaolo o sila pia e le atua. From us here, Sunema, Tusi, myself, o le aunanga a le Global Kingdom TV channel, my Wellington e whamania le tue. God bless.